Ndabaramukije mwese abantu bose mwumviriza ubutumwa ndabahaye ku izina nitwa Pasikazi kandi nkaba nkunda Yesu. Buno butumwa ngiye kwahereza bene data Imana bumpaye kuwa kane ku mugoroba, mbese ndi ku kazi narindi mu bihe byo kuruhuka ndimo ndasenga. Imana ica impa amagambo yo kubahereza, ariko ayo magambo bene data ni ibintu bizashika, ariko sinzi ngo ni ryari, sinzi ko bizashika nkiriho cyangwa se ntakiriho, ngiye ntabyo nzi. Gusa Imana yampaye amagambo ngo ndabahereze. Reka mbere yuko ndi bubahe ayo magambo, nukuri bene data ababona abantu bataraba bagenzi biwanjye mugire subscribe ku channel yiwanjye, kugira ngo mbese mugume muronka ubutumwa nza ndabahereza. Nukuri mufyonde subscribe kugira ngo muze na munabusharinga mu buhe n'abandi, kugira ngo mbese mumfashe gukora umurimo w'Imana, kuko muri ko muraburungikira abandi, muri ko murafasha gukora umurimo w'Imana. Mwebwe ntabyo muzi, muri ko murakora umurimo wa Kristo, kuko ikintu cyose uzagikora ugikorera Kristo uzagihembegwa. Ikintu cyose uzakora uzi kuri ko uragikorera Kristo uzagihembegwa. Rero reka manze nsenge hanyuma ndabashikirize. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndi imbere yawe ngiye kuvuga ibyawe wampaye data, ugira ngo ndabishikiza abantu bawe. Ndakwinginze Uwiteka, mbere na mbere umanze umbabarire, ndasabye unyogeshe ya maraso avira ku musaraba mu mutima wanjye Uwiteka unyeze. Haleluya. Ndakwinginze Uwiteka uhamagare mwami umwuka wera kugira ngo aze anshigikire mwami, shikirize ibyo wampaye. Uwiteka Mana ndakwinginze umwuka wera uherekeze ino jambo, kugira ngo mwami Yesu bugire ico bumaze mu mitima y'abantu. Data wa twese ndakwinginze buno butumwa buhindura abantu data, nta yindi Mana iriho. Ndakwetsa abantu bari bo bose data bari bwumve buno butumwa bwawe data, ubagiye neza kandi ubahezagire mwami. Ndirukanye imyuka mibi yabiri hano hantu mu izina rya Yesu Kristo, ndirukanye abadayimoni bari bo bose mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze amarayika b'ijuru baze bakikuza hano ndi, kugira ngo mwami nkore igikorwa cyawe. Mwami Yesu ndakwinginze abari we wivugira ntabari ngiwe mvuga. Urakoze Yesu, ndakwinginze umwuka wera uze mwami Yesu Kristo, ngiye nasame na wavuge, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Bakunzi ba Yesu, ndafite ubutumwa Imana yampaye kugira ngo ndabashikirize. Ni ubutumwa buri mu byahishuwe na Yohana, mu byahishuwe mu gitabo cy'ibyahishuwe. Buri mbese nkuko nabwiye buno butumwa nabuhawe kuwa kane w'indwi ishize, ariko ntago nari bwabuvuge, nagumye nigisha ubutumwa, ariko buno ntago nari bwabashikirize ngo ndababwire. Ntago ndi bubwigisheho kuko ntago ari ubutumwa bwo kwigishaho, ngiye kwabwira gusa ndabashikirize iby'Imana yampaye. Haleluya. Rero buno butumwa Imana ibumpa umwuka wera nyemeje ko ari ubuhanuzi nkwiye kubwira abantu. Reka nsome kantangire. Ni byahishuwe gatatu. Yampaye imirongo ingahe gusa, ndasoma ku 10 ngeze kwa 13. Urumva ko ari mirongo 4 yonyene. Mwene data buno butumwa ndiko ndabukubwira nukuri, ndakwinginze ubuha abandi kandi nukuri bugufashe. Reka manze ntangire rero nsome. Ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Subiremwo, ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzokurinda igihe cyo kugerageza. Rumva ngo nawe zakurinda igihe cyo kugerageza. Sinzi buri muntu ariyizi ibyo yihanganiyemwo. Iryo jambo ryo kwihangana wararigendeyemwo neza, dore
nukuri ni uri kurabwirwa. Umuntu wese mu Kristo, muntu mu Kristo woba waragendeye kwiri jambo ryitwa kwihangana kw'Imana, ukwihangana. Dore nukuri ni uri kurabwirwa, ntago nzi ibyo wihanganyemwo cyangwa ntabyo nzi, ni ubizi wowe n'Imana yawe, niwe ari kurabwira rero. ngo kigira kize mu bihugu byose kugerageza ababa mu isi. Reka nsubire mwino jambo. Ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bihugu byose kugerageza ababa mu isi. Haleluya. Urumva ko hari igihe kizaza cyo kugerageza ababa mu isi. Byumvikane ko hazabaho ibindi bintu tutazi. Ibyo bintu rero uko kuntu ngiye ntabyo nzi kabisa n'ijambo ry'Imana, ngiye nta bindi bintu ufite byo kurenzaho, kuko ngo izakurinda igihe cyo kugerageza. Urumva rero hari ikindi gihe, hari ibintu bindi bigiye kuzaza, gusa sinzi. Gusa bene data mumenye ko hari ibintu bigiye kuzaza tutazi byo kugerageza. Umva, byo kugerageza baba mu isi yose. Ibyo bintu bizagerageza aba mu isi yose, ntago ari ico gihugu uherereyemo gusa, naba mu bihugu byose niwe bazageragezwa. Rero Imana ivuze ko izakurinda. Mwene data wicara uzi ko hari ibintu bizagerageza isi yose. Gusa rino jambo ndarisomye naciye ntangira kuyumvira, se Imana ishatse kumenyesha ko hari ibindi bizagerageza, hari ibindi bintu bizaza tutazi. Gusa murabyumvishe, nukuri ndabasabye namwe mufate Bibiliya, mufate amabiriya zanyu musome, kugira ngo musobanukirwe, umwuka wera aze abasange abahe gusobanukirwa. Umviriza rero ku bantu bazatsinda. Urumva ngo ngira nze vuba, wumire kuco ufise, ntihagire uwugutwara igitsibo cyawe. Ngo ngira nze vuba, wumire kuco ufise, ntihagire uwugutwara igitsibo cyawe. Urumva ngo wumire kucyo wakiriye, wumire kucyo ufite, ngo ntihagire uwugutwara igitsibo kiwawe. Haleluya. Reka nsome ku murongo wa 12. Ngo unesha, urumva abantu bazanesha, unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazosohoka ukundi. Nanjye nzomwandika ku izina ry'Imana yanjye, n'iry'umugwa w'Imana yanjye, niwo Yerusalemu musha, wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanjye, kandi nzomwandika ku izina ryanjye risha. Abo ni bande bariya bazanesha? Ku murongo wa 13, uri n'ugutwi niyumve icyo muhemu abwira amashengero. Ngo uri n'ugutwi niyumve icyo muhemu abwira amashengero. Ndabasabye n'ukuri mufate Bibiliya zanyu musome mu Byahishuwe Yohana igice 3 uhere ku murongo wa 10 ugeze ku murongo wa 13. N'ukuri mutatahukiwe cye mutasobanukiwe, mufate Bibiliya zanyu mwisomere. Ndabasabira umwuka wera abatahuze, umwuka wera bahe gutahura ibyo Imana yashatse kubabwira. Rero bene data, aho muri hose mumenya ko hari gerageza rigiye kuzaza, kuko mbona ko atari ibi turimo. Oya, hari irindi gerageza, hari gerageza ry'Uwiteka rigiye kuzaza isi yose. Rero bene data, nimugumye ico mwakiriye, ngo kandi uri n'ugutwi yumve
iby'umwuka abwira amashengero. Rino jambo ntago ndi burisobanureho, gusa ndabasabye bene data mufate za Bibiliya zanyu mugira iki mwebwe nyene mwisomere. Burya ndashobora kuba nasomye nabi, ariko mwebwe mufite za Bibiliya zanyu mwisomere. Reka ndangize nsenga. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima kuri jambo mpaye data, ndarishikirije. Ndakwinginze umwuka wawe wera ukurikira iryo jambo. Urakoze Yesu, abantu ari bo bose bari bwumvize ibyo nababwiye cyangwa ibyo wavuze Mana bibagira akamaro. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.